Hola ding! Musigali kita ahora Maja Blanca, este mi versión del Maja Blanca. So, ponean kita una el gata. Chenye ki 5 bilog gata. And un sachet is, 200 ml. So, bale, 1,000 ml. De gata usayo. Kabar pa rin sayang gata at chenye paman gata aki. Pone kita agua. Para hindi lang sayang. Shake lang. Kabar. Pone tamin kita evap. So, masing ko sa this brand o sa evap, okay lang. Pwede lang man si igwa lang man si. Kabar. Ano lang niya po, lata. Un lata de evaporada. So, sayang kami. So, asigat kita kagut. Kay sayang leche. Okay. Kabar, pwede kita mais. Pone kali kita con el cornstarch. So, cheneta pone cornstarch. Ulihiya. So, iyo, pone ko naladaan. And then, mix lang kita. Dato. So, mix lang kita hasta diriti el cornstarch. Debe, antes kita pone alyan na puego, diritido yagat el cornstarch. Para ngay duro-duro. Si kaya gali usas pone powdered milk pwede tan para mas milkier le. Milkier gali. Mas yan kabar milkier pagayot. Okay, so let's check. Sini maya bagayot. And then si chani kita whole kernel corn. Pwede tamin kita LDCU cream corn. Kasi amo ses taman akeda mas creamy Yatun ko apelo. Maja Blanca. Mix lang kita para well distributed, equally distributed kayot mais. And, pwede kita un poquito de sal.
Kunin lang yung poquito de sal para saliga disyo sa boarding. Ahora, kay deritido ya, pati bonamente man kita ya mezcla. Kusiya kita con el maja blanca. Mira ko klaro. Claro. Okay. Stop. Stop na. Pabasya-basya to, ano? Kaya dali doon, hindi na. Mga tayo pwede pa natin. Sa damang ng pente. Masa ako namang ha. Kusa sa sino? Sige. Kili po ba? Ay. Sobrang to. Ano daw tamang? Asa ito mo? Hindi, ito si kahit. Kadali mo ito si kahit para hindi malusot ba siya. Ben dito siya. Kasi mo kan kay aliman subay.